Gigising kong ganing aldo, ban dumulong king palengki, ban manyaling kanakong paninda. Kay ba't ko lang nga kayo lubilo, ding niyaliwang tao, bibitbitan ko ng pauli, ingasan, inggule, ingkarni, at ingniyaliwang pamangailangan da rin kanakong kabaryo. Aliwan. Pasalamat ko milalabas, agyamang masakit ing pamanoras, at maralas apapagisan ko, agyang tawlina mo ingabli. Misan mo naman karing balang aldo, panamdaman ko, ako may bug misadsad pa. Uling makapagal at ako mong dili. Inural ka ng tip, kaning kang 12. Yes po. Okay. Lagi. Sir, red strong. Buklat niya. Matalik kayo. King balang pa magdulong ko, kumambalo nung nano ing kararasan ko. Balo nung apisalikungan ing tinda ko. Balo nung atin pansaga ng manyalika na ako. Uling alang kasarugadwan, nung ding tao atin lang ating kwaltang panyali. Pero makanyan man, kailangan kong sumulong banding tao at ilang ayapag karing-karelang pibale-bale. Milabas na naman ing pamanoras. Ing pamanyali, pamanayos paninda, at ing pamaglako. Karakal ko apisali, karakal ko ayable, pero bala mong ating kulang. Ot ko masaya, ot ko mipaindatun. Tatakot ko, pota ako magdalang pandemya, king kaya kaming bagyo. Uling pota, metong karing akayo lubilo ko kimpalengki, atin niyang virus. O mga kamalming apon dita, sopan mo kami. Nungi kami mo, imposibleng apatok nang mi ing pamangalat niting pandemya. Dapat, kimpamamilatan mo, iti maging posible.